Manipur Sangai Festival is in the Taramanga, the Ahanboy, the Tamdiba Heritage Park, the festival, as we young Lapas singing quietly, Punging from Oiri. Sada Marifunipan is on about Hadan and Tongs Assembly constituency polling station 5 by 25 Giri Pol Santi the Pang Pokre, Hayang Potmasing Kiragani. Amasung Bangladesh sama di awano pok lamdam gi marakta mamang da lera malaloliti ki lambi nahong na hangdok bagi apamba Bangladesh ki High Commissioner na fongdokre. Mayam kurumzari adom ni bas impact news ni ai takalamam siam kanaina hauji pungza si phaw bagi marba paw yam da pizari. Hauji uji sathari ba Manipur Sangai Festival ki sorgama oina hafta kangji bungda ahan bo oina thamniba Heritage Park na festival asi bu yengba lakpa singi khwai ki puning sing sinbam oiri. Yellow way the Liba, I could ipai pushing the caramel magi haiba, tak liba, yumasi, maita yumzauni, yumzawa six sorgama oina, sangoyamadi, pukrin lightingly. Manipur yellow way the gi, let lava full singing manunda, maring kanglopsu amani, Sangai Festival sorgama oina, Heritage Park asida, maringi, yellow way yum singsu, miam the ubapangale. Cookies in Mizogi Yumasiso Festival Asibu Yengba, Lak Bamiangi, Punging Sing Fam Oiri, Yumasigi Manunda, Maruina, Mai Hauduna, Sak Tongpam, Matakta, Sananaba, Sanga Ayaba Sing, Tambana, Sagai Saduna Tamnaba Sagai Saduna Tamli. Heritage Park Asida, Zemai Furuki, Yellow Yumasisu, Festival Asibu Yengba Lak Liba, Lam Koiba Singi, Punging Sing Silly. Maumai Hari before Asigi, Yellow way the letter about Yumasi, Yamna Masak talk by Yum Ama Oiri, Yumasigi Manunda, Purup Asigi, Mamanga the letter laba, Polam Kaya, Latiang than a Tamli. Akui the Natana, how Iba Satra sing, the Isai shooting, the Akui Samako, Hogdaba, Imlakari, Kamak Mailer by to Kango Kasu, Nasi Mayam Potopidana would be she. Tigumba yumse hanasu leiramdaba adagi akoina su ukhidraba mayamse sida amukhana uraga khoi maitegi pai pu chanaramba singse akoina honuna amuni janghanbagi yam nungaiba phawe thaina tawgiba mayamdo amta uba phangdaba mayamdo saina nauna akoida saina mangalam pibiba jam nungai akoina thaina wai akoina thengna hodramina ko sumai knowledge mayam amma phangena haijani Thongzo Assembly constituency ki polling station 5 by 25 Toravan B Toravan Khetri Laikai primary school gi repol ayuki pung tare tagi hauraga nimidang waram pumanga minit kunta phawada shanti unelation kre nimidang waram pung mari phawba bot thadana gadaba adu bot samarom bot thadagadaba watpana maram oiraga nimidang waram pumanga ga minit kun phawba matam sangtokibani bot samapan yankai tare leibaki manungda bot sanipani funipana bot thadaduna voting percentage chada Marifunipan Dasmiktar Oiki. Repolasi Maruina Tasuke Kunmato the Pangtokiba, Tongzo Kemdragi, Maraki Mikalda, polling station 5 by 25 ki. EVM Yartabadagi, now the repol Tokibane. Technical problem Karanamadam Ueraga, Ayupung Taretaba Matamdagi, Karatengtana, Mikal Haukrabaso, Yamnaba Miyamna, Ayu Angan Madagi, Bot Hadaba Tongaraki. Kendra Siki and BJP ki mere Tongam Bisozit Amasong INC ki mere Bizoi Koizam ki Marakta Akan Malamba Tiangdari Lunena Party Animagna Kendra Siki Oina Yamna Sauna Mai Pakani Haina Fongdok Merakli Nakalamarom the state Amadi Central Paramilitary Force Singna polling station Asida Akan Basexil Taurang Sing Lakotki Party Aniki mere Animagna polling station Asida Sangduna Mikalasi Pangtok Paying Sinki Election the Numikuma 20 the Lepkibani, Adumak to Prazing the Nuksibagi, Butaza Bibagi, more than thousands of bought Piraki, Adubu Handaki Zedi, Tongu part to the Suain Maglit or Sakani Habase, Igi, Ajet Pai, Tazabani, Tazabadanamasi, practically what other Tunda Tolopa, Rizal Mani, Aduna, Tongu part 1 2 says the Congress key, Lady Posakna, the dominate the Winnie Havas, I guess how would he? You be a Sayan Pan Hingbani, and the winning Gumni Havani, the Queen Gumwe Havani. The Quiggy Congress Kahana 40 guide Masan Legere, although Queen Castle 50 them sure. Lakadrabato 17 the day. Ida Lina, Congress Government Lerendum. Thangweba Lamasong Tongzo Assembly constituency ki marke Mikhal Loisan Krabama Tungda Mikhal Asida Mapungwena Lamba Taunariba Bharatiya Janata Party BJP Amasong International Congress INC gi Maikaidagi Mikhal Asi Makoi Makogi Party na margin yamna hena kagani haina prediction piba haukre Mikhal Asigi Sub-Saber report Hayang Ayuk Infal East Amasong Infal West District ki Deputy Commissioner Office da Ayupung Taret Makai Taba Matamdagi Tiba Hauragani Lunena Ayupung Tara Taba Adwaida Mikhal Asigi report Miyam Taba Fangbang Namgani Tazari Mikhal Asiga Mari Lenena
9 Thangmaiban Assembly constituency ki oina BJP amadi Congress party ani ki oiba report miyamda thamlakre loinana party animakna vote asi kagani haina thamlakli Kendra sigi oina Congress party ki oiba analysis ki matung inna apunba vota lising kuntaro sam kuntra manga leba ki manungda Congress party na vote lising tarani thoi sanikoni thoi aduga BJP na vote lising taraga subna maripunipan Pangli Loinana, Kendra Siki Oina, Congress Party na, Bot Lissingani, Cham, Kuntramari Hiana Fangduna, Bot Kagani Hairi. Loinana BJP ki persecution ki matung ina, Kendra Asiki Apun Babota, Lissing Kuntaro, Sani, Yang Haiter Libaki Manunda, BJP na Bot, Lissing Taramatoga Satret, Taramanga Fangli, Aduga, Congress na Bot, Lissing Taraga, Satret, Sumna Taruk Pangli Loinana, BJP na Bot, Lissing Amaga Sumna Mapan Hianduna, Bot Kagani Hairi. Nakalamaromda Thongzo Assembly constituency ki oina su BJP na bot listing ahumdagi listing manga muk henduna kagani hairi amaromda Congress party ki oina su bot listing ahum gi matakta fangduna bot kagani haina claim taungnari I minimum the 2000 heni nan Manipuri jaga sidi akoina 40% ko mai expect tawi 60% Congress sakini khale honorable CM deputy CM mayam jin chalaga koina yamna force tawai pawsi phangedana ki hangoiba democracy gi chumba election tawdabsida swai jaga sidi makai akoida bo tum vote culture kapatam ai payawi hai tare sri ga kamna man impact level area si 9/3 tarungi polling booth sidani sri radhabinur koijam gi impact amta lekte handak election sida magi voter bo imungi vote manga tara dudi kan anywhere chape non Manipuri vote adagi tribal vote akoina kan hele ado handakti am chawno number 1 da hele 1 number 2 ga 3 ga sida na hamuk mahakna changwa tarama thoyong changwa ga yankai tro mo hela ka gibni andakti madu balance tore animak war animak ta balance tore 1 number 1 amadi 25 to hela ko masingduna 1 number 2 3 da balance ta leram na dum botu akoina lising ani gi mathak ta hela ka hanjan opposition thagat pasi MLA si ruling ta thagat pana phai hebsen prajana fil tawi ani suba maramna magna MLA oyu haina sahi manga tam pi bada magna sahi manga oibang gam da disqualify ton basina prajagi thajabasi monde mangki maramani sina ma akogi Congress party da akogi support lakhi ta seng propaganda da am kan ba kangboni ado Manipur gilehau da BJP chana de si mayam na khangbi rabuduni Kaba Highway to Giddy Kashunatre, Aduga Quiki Pandam, the polling station, one thing in the Fumunga Holy say that my Tiva be by Pandam, the Quintum Zerise. Makogi Agi rival or Riva Congressi, Ladiba Jagase, Sigi Zagase, that Tadanaga voices you and young Humpu, Helagasakani, Mamang in the Taraga, Taruk Helagasapani. Could you not Hokta, Quigi, Maria Mangama, Moina Lito, we are at 3,000 to 5,000 given that when Helaga was surely Kagani. Machasa. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯍꯤꯁꯥꯞ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇꯒꯤ 3,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯗ Bengal Satin Kale Hadana, Adumai Dogdana, Delhi, Modi government Sarkar Palga, Manipur Su Modi Sarkar, BJP Sarkar Panganavse, okay, Adumasamana, Delhi Nung Suraga, Quigi Manipur Satin Kanbaguman, the Madu to pay out of a pony. Bangladesh mas awang pok lamdam gi marakta mamangay de giledamba lalolitik lambi hang doktona nahungna na lalolitik tawbagi apamba Bangladesh ki High Commissioner Said Muzamin Alina Fongdokre. Impact News akhanan unab amada said Mauzam Alina Bangladesh amadi Manipur anigi marakta yelongay dagi hauna yamanak na mari ama thamnaduna lakli amasung Maria si amuk hena sesina nibagi khongthang amuk oina Manipur da lakpani haina Fongdoki. Awang nopok lamdam gi lalobas singi matangda hangbu wahang amagi pakumda Bangladesh ki High Commissioner na awang nopok ki tokhay na taning malaluf amata Bangladesh ke layhawda sangjapam piroy amadi Bangladesh government na sama makoibu takthok na nabathaurang paikat pa hauri haina Fongdolongki. Manipur da sariba tipaimuk dam gi matangda Bangladesh ki kari firep leibagi hangbada said Mauzem Alina tipaimuk dam sabada Bangladesh na yetpalaiti adubo damasina Bangladesh da pigadoriba saithing sing adudi munna tana hubana fagani haina Phongdolaki. I would like to renew our offer of establishing closer contacts between Manipur and
Bangladesh. We should restore the old traditional trade links between Bangladesh and Assam and Manipur and the northeast through the river and rail immediately, and go for the road connection at the next stage. That Bangladesh will not allow its territory to be used by any separatist or any terrorist group to launch any attack from their base in Bangladesh. Sinmi Singh Amato Winnie Singh Tara Tarukti upon Mapangal Sagat Pahobagaluna, Akan Balanjang, Sangsin Bahuragan Haina, All India Trade Union Congress, Manipur State Committee in Tadorapa, Sierra Lamata Kangalakli, Lunin Sinmi Loop Sama the Gitadana, Sembatuna, member Lakani, Lehena Basu, Honagani Haidi. Thasigi Taranipan, the Kumalapak Sports Complex, the Manipur Baptist Church MBC, Higher Secondary School Gate, Mairuni Masa, Anibu, Sandori Karana, Pui Haibaki Tautuki Matanga, Yanaba Purakre. Ngasi Singbairong the Labor, MBC, the Church Asig official Sing, Yod AFS and Sports Joint Director, Victim ODB, Nipimasa, Sing Amasung, Makoi Imumanung. Amasung nupi masa sing adubu phukiba sanadori sing amasung makoi imumanungi miyoi singawari sanabadagi yanabasi purakibani hairi MBC da pawmi sing unabada MBC ge General Secretary Reverend Dr. W Kongharna thasi ge tang taranipan da MBC Girls Hostel da laiba mairi nupi masa mariga makoi gi Manau nupa thok miyoi aniga loinana Kumalapak Sports Complex da photo kaplingai da sanadori kharana purakibani ngasi Mapam Asida Sandaroi Singh Aduna Tokiba Todok Adugi Matanga Lali Haizabadagi Yanabasi Purakibani Haina Fungdoraki. Fubu the Yawangan the show quay Jansha quay lale, Nausha quay lale, Adigi Hojigi victim Sing the show quay Pre, Kopi Re, Donna, Quay Kopi Bigi. Diga Shandana big program ama packet crane shishe. Kurigumba, Shikumba, Kina Iran Topum the communal wherever cannot wish quite Tonogumshi, a Paparum da Quashi respond Doroga, Koiram da Manipur quite Ing Natabna, Quenumshi Chana, Jing me, Tommy Kaito, Dana, Quamong when Himina Batoshe. Manipur Home Guard Employees Welfare Association Supreme Court na takiba order gi matung ina duty allowance hengalan biu haina Minister amasung Deputy Minister da Sierra Lepisin kre Pithoktan lariba duty allowance singalonena police constable amana fangliba minimum pay adu Home Guards personnel singdasu athuba matamda fangan bina bahona biu haina su taksilakli Auto tongduna lakpa nupi da karan tarubu nupa ama lekai miyam na warakre thadok singasi numit yung mamatong pung ama makhairom taba matamda waheng lekai auto parking dagi maya lambi da auto tongduna lakpa hairangoi zam ibomsa sing sayang kaimang apopagi mingna ibohol kodong pokpi lamkai nambol dagi ni mahak anisuba MR da follow ina laibani ngasi mahang auto amatada tongduna lakminabi nupi masa amada makut sanglubadagi ningai sangdanarpadagi lekai miyam sanglutuna Paraba Matungda, Young Progressive and Athletic Club, Amadi Nupi Maira Paibi, Nupi Marup, Mairarup, Kaisam Tong Elamam Lekaida, Kusinar Padagi, Wargatiam Torba Matungda, Imamanunda, Kusinakri Hairi. Lekai dagi Pangma Paugi Matung ina Mahakasi, Mamangdasu, Mahaki, Marikai, the Nupi, the Kutsang, Lubagi Tauduksu, Topa Lakri Hairi. Akwena, Mairaga Clubana. Laujariba decision che koigi mase koi gyan taminara matungda mogi imung manung amadi generiba misa kasigi koigi laikai gi club amadi mairada sinaba haina koina resolution am tajare passenger service hoina auto magic kaida koigi nupi gi wena tongan ba seat reserve kan tawdrise masi tawraga di nongma kangdana thoiba kotona singba ngasi ju thoiba ngasi maktu thoiba kanosi handagadra haina I myamda appeal tawjani Lamdamasida culture ge policy ama sema tarabadi Malayam da Manipur ge culture si saktak pangamgani haina theater personality Ratan Thiam na fongdokre Sangai festival ge ngasi humni sanma namita chorus repertory theater da pangthokpa haukraba inat ki sanabi bo yokhat da pangthokpa Manipur Myanmar conference haiba conference asida wangang laduna Ratan Thiam na conference asin laiba anige culture heritage ngakpada mating oregani haina fongdokibani Hairiba conference asi Imasi Maharaj Kumari Binodini Foundation na Sindunamadi Department of Tourism ASEAN Cultural Council amasung Center of Myanmar Studies Manipur University gi Senthang Makhada pangthokpani conference asi da Manipur amasung Manipur gi mapandagi lakpa scholar kaya na saru yaki ngasi ayuk session da Manipur gi maming leraba mutwa vaduna Manipur Textiles and Customs in India Bangladesh and Myanmar haiba hiramda wangangki
In Manipur, though it is a very small state, I think that if we concentrate properly and the government gives proper support, then we'll be able to come out as one of the most active kind of state in terms of its cultural expressions. And also we have so many things, including Kangla, for our preservation. We are also working on that, but it takes time. We are here to exchange our idea, establish a bridge of communication with, and also listen to the experts and get their knowledge, understand the importance of culture. Lagliba December Kulumdoidagi Tataruk Suba Rupmal Memorial Drama Festival open category the Pangtopa Hurakan Hairi. Sir Yanimba Theatre Group Singna Lagliba December Tarafabagi Manunda emission fee Lupa Lisinga script ki copy ama synopsis ama cast amasung creator ki copy ama amasung director amasung script writer ki copy ama Rupmal Theatre ki office da Pishin Binaba Kangalakli. Sri Satyasai Seva Organization Manipur Sinduna Bhagavan Sri Satya Sai Babagi Maftrarak Subama Pokumungas Infal is district Mamtri Pukrida Laiba Sai Prasanti Mandida Pangtokre Thoromaduga Marilenena Narang Tang Kulumdoida Marilenena Tang Kulumda free medical Kemamasu Pangtoki Thoromadu Sri Satya Sai Seva Organization Manipur State Service Coordinator K. Joy Singna Impact News the Fongdorapada Sri Satya Sai Babagi Mingda Organization Asina Miweba Samas Kidamak Kanaba Tawak Thorom Kaya Amasu Pangtalam Ki Haiki Bhagavan Hairamba Makaklay Madudi every day is my birthday Haidana Haivadi Isor Ama Webanina Aigi Numit Ama Muklaigadrane Ayakti Nuntigidum Popani Nuntigidum Labani Tawudabu Materialism Haivadi Aigini Haina Kalibe Quigini Haina Kalibe Mui Sing Sina 23rd November 1926 Pokivadugi Numitu Lauraga Mayam Puna Maxina Bhagavan Babagi Mautra Suba Dugumlaba Mapok Kumonga Mailana Pangtok Saba Dugumlaba program ni India ki city Sam Kangatuna Smart City Project Paikat Kadriba Sigi Sorgam Oina Infal City bo Smart City Ohelakpada Kari Karamba Thabak Sing Paikat Laga Miam Hiena Kudong Saga the Gabi Matanga Manipur ki Miamna Tongan Tongan Mamot Sing Impact News that Tamlakli Yana Mada Koi governance Hana Darka Webran Kale Maram the government Sina Pajana Hana Koi full function in every department in a function in Tautaragadi whatever Sagi Magi Koi cleaning Buharo Koi Shanghai in the was Barat kind Toris Maitona the Gamana Lambi Tongsi Yongo Koi traffic Matang the Zuhare Mayamsi Quina traffic rules Kang Kangna Koyeta Mama Hana Tanaba and that is Koi commodities are in the White everything depends on e-governments. Maigi Singa Kwaimuro they do Waste management saisa katang mai onsen bapa me kai the pollution level yamna high oibana akhoi health problem yam amalakpa sisna aduituna sisida mainly focused towards upa me e-government si yam kana bone and the yam tina Manipur amarom da ga yam tina kudong saba ne hajariba koi amarom di loina kane habdi koi lambi soro motpa weje saida reko si manje si ju yam tina ta lambi soro sabda koi yam no ta yam phawe ko jo ibul lokun ma ko adi Adukuti no idre impalje. Ahamada ina pamaje hogi lambi sarok sima nuan janingi. Adugi matakta anisubada hogi city menunda hogi fatta haudi habadi go. Masi jimang kitang amung second and machine pame. Haide lambi sarok nakanda motion baje akoi motion baneba. Aduna mayamji Imphal city je clean oina leibaje yam ta sengna pamje. Imphal City Smart City olakpa matamda miyamna kari khongthang lakhorpa pambage haibadu ngasi sangai festival gi yengba lakpiriba miyamna phongdok pikre khara amana mai sing asi yamna marui aduna mai sing de hena kudong chawa pianing haiba yofam thamakli khara amana kogi e-governance yamna mathau tai maramdi government gi leriba department sing asina yamna niyam chama thabu tobiragadi chakhot paibasi masa mathana laksagani haiba yofam thamakli camera person sikoloina pamjari bai cameraman Premchan Impact News Imphal Indian Constitution Lebak Asi the Ladiba Mipung Kudimakta Mana Pamjaba Dharma Satpa Lining Lights Hol Toba Magi Tradition Amasung Kalsangaksana Bagi Hakpiri Masida Kanaguma Amatana Namthaba Amadi Yetpayari Haina Minister Okram Ibobi Singana Fongdokre Wafuma Singasi Manipuri Minister O Ibobina Tabal District Kambok Talaiba District Kambok Talaiba Sri Bangsi Bodoni Nauna Saba Mandi Sangabaki Toromda Fongdokibane
ꯃꯥꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯒꯅꯇꯟꯇ꯭ꯔ ꯆꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯖꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯍꯖꯣꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12/2015 UNLF की 52 सूबा मपोक कुमन नुमित लाकपदा मणिपुर इरेसा फुरुप पुनमक्ता आइन थिंख्रबा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की सेंट्रल कमिटी ना यावल की पाउजेल पिरपगलोनेना सेंट्रल कमिटी की सही की वारोल सुनी तरामंगा थमलकली लमदमसिद खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगना लोइलम लैंगाक वायलदगी नानथोक्तुना निंग तमना हिंगबा हाइबसी आइखोई अपुनबा लांथेंग अमा खक्तना पुरप ngamgani हाइबसी ओइरगसु ngasi kanglop ama khaktagi oiba wakhal miyengda hobala singna maram oidan आइखोई अपुनबगी पांगल अदु सागरप ngamandri आइखोई ओइबा अपुनबा निंग तमलाल अदु खक्तना वाखैरोल पीबा मसुंग आइखोई पुनमपु निंग तमना हिंगबा ngamanggadaba lambini haina lawi हौजिक फोर खुदिंगमकी थाक खुदिंगमक्ता ऑटोनॉमी लैबा मियामगी लैंगाक अमल लिंगबा मथौ तारकली खुलाई पाइबा लांथेंग लोइनना मियामगी डेमोक्रेटिक ओइबा लांथेंगसु कन्न सागरबा मथौ ताई हाइनसु पलकली मियामगा याउलुका लैनफम थोबा मरी सुमना सेमगटपा ngamdrabadi मियामदगी तोखाई तारई UNLF ना मखा ताना खुलाई पाइबा लांथेंग संसिंगिगनी मसिगिदमक्ता पांडम मानबा मणिपुर अमसुंग वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया वेस्यागी मसिमाना ओइबा याउलुपसिंग कुसमनदुना समिनखिगनी ngasi मणिपुर खुंदा मिनरिबा नागा कुकी मैतैन सिंगबा मसिमाना ओइबा फुरुपसिंगना पुन्ना हिंगमिनबा नतना अतोबा लंबी लैते मरमदुना पंथुंग अमसुंग अपुनबा राइट की दमक्ता लैजबा पांगल लौसिंग पुथोक्तुना इरेसा सिंग कुसमनदुना लांथेंगनगनी हाइना सेंट्रल कमिटी की सेरुलसिना माखाताना फोंदोरखली नम्बुल तुरेलगी तुरेल खोंबान सेमजिनबगी थबक मतम कुइना लेपदुरबा मतुंगदा सेमजिन साजिबगी थबक हौजि अमुक हन्ना सतबा हौरे अनिसुबा तांका की ओइना तुरेल असिगी काइसामपात थोंगदगिना काइसाम थोंग फावबा तुरेल खोंबान सेमजिनबगी थबक कन्ना सथरी State Minister की Special Development Fund की मखादा इंग्लिश मापनदगी हौना Irrigation and Flood Control Department नम्बुल तुरेल की तुरेल खोंबान सेमगत सागरपगी थबक हौरखिबनी अनिसुबा तांका की ओइना सथरीबा Improvement of Nambul River from Kaisampat Bridge to Kaisamthong Bridge asi loisinbada lupa kro tarilom sangani haina panari तुरेल खोंबानगी मनिंग ममांग अनिमक नुंग संखटकदबा मरमना हौजी JCB सिजिनदुना लेबाक कोथोकली लेबाक कोथोपकी थबक असि थासकी तांग 13 हौरखिबनि लोइनना प्रोजेक्ट असि लोइसिनबदा सही अनिरोम संगनी अमरोमदा नम्बुल तुरेलगी खोंगनुंग असि कोथोकनबगी दमकता अनौबा मेसिन लैनबगी कन्न खनरी हाइरी तुरेल असि खोंबान सेमजिनबा असिगी अहानबा तांककी ओइना वाहिंग लेकाई मापादगी कैसामपा थोंग फावबा लोइखरबनी तुरेल ओइरमबदगी हजि खोंबान अमा ओइबगी फियमदा लाक्सलबा नम्बुल तुरेन असि मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट तुरेन खोंबान असि कन्न सेमजिनदना तुरेल असि हानगी मसक तोकपा फियम मदुदा हंजलहनबा हजि थबक कन्न चथरी अदुबो पालिबा गवर्नमेंट असिना मियामगी याइफनबगी दमक थबक थौरांग कयामा पाइखतपा तारगसु लैरिबा मियामना इसा भाव ताना अचौबा दायित्व लौद्रगदी प्रोजेक्ट पाइखलकपा प्रोजेक्ट पुनमक माइ पाकपा ngamloi हाइबसिनी कैमरा पर्सन मोचागा लोइना पाउदमजरी बै अकोइजम तोम्पोक इम्पैक्ट न्यूज थासे कुनमाथोइदा फ्लाई ओवर ब्रिज की माइउनबदा लैबा आलू गली की सुलाब कॉम्प्लेक्स मयादा सही निफुनिथोइनम सुरबी नुपी अमा सीदुन लेरम अदो क्लेम तौरद्रबदी डिस्पोज तौखरगनी हाइना इम्फाल वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन की ओसिना थादोरपा सिरलमना खंगलकली Peaceful coexistence among the ethnic peoples of Manipur haiba thimda state level open painting competition ama pangthokre layekpa sangdamnaba adu all Manipur Students Union amsuna sinduna thangmi banda laiba Thao Sports Complex da pangthokibani lamdam asigi tongan ba mahiloi singdagi mahiroi chamaromna layekpa sangdamnaba aduda saru yaki open level gi thakta pangthokpa layekpa gi sangdamnaba oirabasu pikleba mahiroi kayana makhoi haitoi singthoiba kayadu unnaba lakhi
थासे के तरा मापन थियाम कोंजिन मयाले कायदे लेबा थियाम रेगान गी नुपी अहल गी मचा नुपी सही तरु खक्तमक ngairibi नावियाबु मा की नुपी अतोनबी इबेमसा देविनाना मियाम लेतबकी थंजा लौदना तमथीना हलमबु सोशल वेलफेयर एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन नुवाइतब फोंगदोरपगलुनेना मिहाद असिर सेनबा सिंगमतिक साब दंदी पिगदबनी हाइरि मिहाद असिग मरी लेनना मियाम गी ओइबा मिफम अमसु ngarang थियाम कोंजिल पांगथोखरि हाइरि आसाम की गवर्नर ओइना अहेनबा थौ पुरिबा पीबी आचार्यना हिंदुस्तान असि हिंदू सिंखक्तगिनि हाइखिबा वाफमना लेबाक असिदा चारांगनबा कन्ना हेंगलकली वाफम असिबु कन्ना यानबा फोंगदोक्तना आसाम की चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोइना पीबी आचार्यबु फम थादोक्नबा मदि आसाम की अनौबा गवर्नर अमा खन्ननबा सेंटर तक्सिनख्रे ngarang pangthokiba thorom amada आचार्यना हिंदुस्तान हाइबदी इंडिया सि हिंदू खक्तगिनि हाइना फोंदोकिबनी अदुमकपो पीबी आचार्यना मीडियाना मांगना फोंदोकलिबा वाफम अदु तंखाई खक्ता मकपाव ओइना हाबलकपनी हाइना सेंगदोरकली मांगना हाइकिबदी बांग्लादेश तोंगान ताहलिबा हिंदू सिंबु लेबाक असिदा लाकपगी चाउना हकलै लोइनना मालेमगी मफम अतैदगी लाकपा हिंदू सिंबु इंडिया गवर्नमेंट तारामना ओफम थोई अदुबु तरुण गोगोइना मखा ताना हाइकिबदा पीबी आचार्यना असिगुम वाफम फोंदोकपसी मांगना पाइबा फम्बु इकाइबा पीबदा नतना गवर्नर अमा ओइना लेबाक असिगी अपनबा सक्तम काहेलोइ हाइना सकिबा वासक अदु थुगाइबनी हाइना मराल सिरी वाखलोल साउथोना खनबा ngamba मियोय अमाबो आसाम की गवर्नर ओइना हापियो हाइना गोगोइना सेंटर अपील तौख्रे हौजिक ngasi नोमगी बसानबगी पाव मापन सब मणिपुर पोलो इंटरनेशनल की ngasi सानकीबा मैचता इंडिया ना थाईलैंड बु पांजल तरातरेट अनि द लाक्सना माइजब पीख्रे मालेम की ख्वाइदगी लीरबा पोलो ग्राउंड अमा ओरिबा मपाल कांगजीबुंगदा मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना सथरीबा टूर्नामेंट सिगी ngasi सानकीबा अहानबा मैचता इंडिया ना थाईलैंड बु पांजल तरातरेट अनि द थोइकीबनी इंडिया की पांजल सिंह अदु जवान बिमोल अमसुंग आबुंगना पांजल मरी मरी अदुगा ओजिना पांजल अहुम अदुगा पी जोतिना पांजल अनि संदुना साउना माई पाकिबनी अमरम ngasi सानकीबा अनि सुबा मैचता यूएसए ना ऑस्ट्रेलिया बा पांजल तारा हुंदुई मंगादा माइथिबा पीख्रे न्यू दिल्ली पांथोकदोरिबा नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की दमकता मियोई मंगाना साबा मणिपुर की टीम ngasi इम्फाल थादोखरे हाइना एमएमटी की चेरुलमना हाइरी हौजे अरोबदा मरब पावन पिजरी मणिपुर संगाई फेस्टिवल सिनी तरा मंगादा आहान मोइना थमनिबा हेरिटेज पार्कना फेस्टिवल सिबु येंगो लाक्लिबा ख्वाइदगी मियाम सिंह ख्वाइदगी पुनि सिंचबम ओइरे सादे मरिपुनिपान की सांग बोट थादना थोंगजो असेंबली कंस्टिट्युएंसी की पोलिंग स्टेशन 5/25 की रीपोल शांतियुन पांगथोखरे हयेंग बोट मसिंग थिरगनी अमसुंग बांग्लादेश अमद अवांग नोंपोक लमदम की मरक्ता ममांगदा लेरंबा ललोलिति की लंबी नहुंगना हांगदुंबगी अपांबा बांग्लादेश के हाई कमिश्नर फोंगथोखरे